October ni som thumania mizo zinga ripui leng mega wanga thina to kan nei nual to Mizorama muchuale enkol ngei Mizorama thi kan nei vetamai khachuan thinlung a thon dan adang ngei mai kanin William lai thalakte en shom tak ani ramria boina kan tok renga rilengin minchim mek zelbok mania in tawdel tura tranlak kan ngai zia hei hian min hriat tirse eile in tur tal hi chu in tawdel dumnaril ru naya ma min son tir tu ni se aduam hle ani nimin October ni som hi pakwa khan Mizorama mi sangkhat zanga somriat pahni test ania heng te hi TrueNet laboratory te rapid antigen le PT-PCR test te ania mi samthum pariat positive mu chu thar ani kan video clear tu zongzong te dan zongzong mi puizom tura duante thataka zom turin kanin chain kanin ngen non le ani ole France biak ina chenarap thak chanchin hi lothir don teang terrorist pakhatin Christian biakin luchoin mi pathum athada meichia panhile mipa pakhatin liam antur bok ani he thil athen hun hi nimin October ni som hi pakwa ninga ni jing lamdar ko velkha nin The Guardian News Agency chuan ansoi ani an tarlan danin he fir fiakhian France chimlama khopui lian tak pakhat nasi khopui laili laya om Notre Dame Basilica biakina lutin chemte manghian athatlom ani atha jinga nu pakhat phei hi chu kumsam sari mi vel ania afrokatanga zain alu hi atan chumlo chau nin antarlang Arab thaklo tuka biakina hian thisen aluang zai zui mai ni in soi ani hepa hian atha pakhat le hi biakin enkol tu nu pakhat kumsom li vela upa ania liam serious tak anei ni in soi ania liam atordan hi chiang takin tarlan anilowa enkol na dong tura hospital anpan puilain aliam awang hian athi zui tamai ani thisen a hlo nem em awangin athi chan hi Athisen chuak na salutuk hi niin anring bok police te chuan he fir fiak pa chet na mun vel hi rap thak tak ania mina jongtan chuan muchi po anilo tin an soibok French National Anti-Terrorist Prosecutor Jean Francois Ricard chuan investigation anlak na te apuang zar ngala he in thana rap thak tak le terrorist organization engem bernen inzomna aneyani ti apuanga French media thren khat chuan hefir fiak hi aming chu Brahim Osraoui aniti antar langhlom he thil thendan Reuters news agency in anpuan dan chuan hefir fiak Brahim hi Tunisia lammi Italy atangin train a chuangin France aron lutania train atanga achuk hian rail station a hian athuam hnote athak ngala hetianga ain thak vel hi CCTV atangin France police ten anlo mua zingdar riat le minute somthum vela amman ruwa chemtenen hian biak in lam pana akal hi CCTV atangin mu ani zui le boka police pali helai nai vai duty ta chuan poi khoitum ani ti an thriat rolin dang turin an thleng ve ngala mase poina satak alo khoi man ta tho ani policean silai voi eng mozat an met puka poi khoi tu hi ka liam niin anman hal ani anti-terrorist prosecutor Francois Ricard hian maniloka zirtir tu an thana nen khan ainang chi ani atia police ten an ka liam awang hian hospitala ama hi ruai ania aliam aziam huna anti-terrorist unit te dopna natak ama chondonani ati Reuters hian Thursday kha an prophet Mohammed apian cham ania Muslim ho hian khovel mun sang sanga voin hian Friends in Muslim firfiak pol thilti a apu hi anlung oilo thu aupuin khopui mun sang sanga anpung khom hloma French President Emmanuel Macron thala cartoon lem anjiate an halbok mase hetol thatu hian mi atha main Allahu Akbar tin Islamic firfiak ho chet dan ang che in ring takin awa
athatlom aniti mitam hutu ta chuan ansoya eng islamic fir fiak pol ber emonen chuan inzomna anei tura rin ani tunisia lam hian francin hethil theng apon jar nu hian voin october ni somthuma tho hian investigation antran ve ngalti an puang bok christian le islam inkar borok chu nagorno karabakh atranga intranin franca akang kaitan meka he borok hi memi wat ani lo chuan us in fir fiak ho kut atorna rap thak tak angkha france hian atok ve thei ani tian soya mase french sarkar chuan thurum tak mai an puang zui ngala islamic fir fiak nena inkung kaina nei oma hriat to phot chu anramatangin an chu avek tur thu an puang ania emmanuel macron a thinrim hlea media te hnena po ain landu rilonin reporter then khat chuan an soya tuna hian france si hripuileng a thonon le meka wangin anram pumpui lockdown puan ani meka mase hei hi fir fiak hotan chetnarem chang ania wangin ramven himna asena tisan ania france khopui muntina counter terrorist unit le army ten khautakin ven himna an kalpui zui ngal mek ani tin hepoi khoituin a hliam mi pathum te hi an serious lebok abc news chuan french president emmanuel macron hian highest terror alert apechuak ngala france airspace le inkalpona kong zongjonga army te chopchil takin ramchung muntina thon chuang hal anni antia hepoi khoitu hian indopna amachon tur hi anamailo viau mai thei ani hetilai hian islamic firfiak pol buaina siam tho afghanistana taliban ho an khrenjinga then khat an chu mai thei ti an puanga IANS in an tarlan danin voin october ni somthum khan US nen taliban te hian inremna siam turin inbiakna an neidona inremna awam thainan taliban te hian afghan sarkarin alakol mek taliban mi an khren ta chu chuazalen phot turin an phuta afghanistan sarkar hian taliban an man jela an khun mek ta chu chuazalen hi an tum chin don ni in tarlan ania afghan jela an khren be mek hi mi sanga zrukvel an la om ni in report ania buaina hlira khovel akha wangin US hian taliban tenen inremna awm thainan khretak chuin inremna thuthung ziapui turin inbiakna akalpui tan meka inbiakna hi nieng za chunge angkalpui don ti soilok thei anilawa he inbiakna akal chung hian taliban firfiak ho anmante afghan hian achua mai thainin INS hian antarlang ani mase afghan sarkar lung oina jana chua chu ani don lo ang viawa an chua du lo mai thai bok afghanistan sarkar thupuang tu chuan taliban mi anla chua lo ta chua zalen hi inremna kalpuina atan hian enge atang kaina tur afghan sarkar chuan ahrelawani tiin apuanga afghan sarkar thupuang tu sedigi chuan taliban te hian enge an soya anti thin country inremna awm thailo nan ma an la jokani atia tharum thona le inpong nekna anla chunjom rang chung hian anmi te hedizathi kan chua chuan kan thuam chaksat jokdon ani antia tunkara po afghan army tamtak an that ani kha kan video masalama khan kan ron soilang toa islam sakho hi khoveltan an noksak ani berhi nupuila an chomzo chuan an duza za an nei hi an sakho hian aphala anin thapung chak em mai bok bat control reng an sakho injur tirna nen ain kaltin sakho lavung deuh chuan an kalpui lo bok nupui pathum vel an neya khovela an pung hluaya ramtina an pem dara chungte chu atira firfiak pol nen inzomna nei lo ma se hun akal zela an omnaram te tan noksak takin an chele mai du zelbok khovela islamic state kanti islam sakho betu ram zongjong zinga firfiak pol khoilo emo inzomna nei puilo hi an omlo tuk ani tuna mizoram le assam boina po hian hindu anin rolvak lo mipui innek boina po khan muslim ho an ni deuh berhlom ma se atharum thoa sarkar laka chetna lian tham om zongjong hi
Islamic terrorist ho sulnu deuh vek ani bok heti lai hian Indian Air Chief Marshal kalchuakta BS Dhanoa chuan Pakistan avona DNA in voin October ni somthum chawhmadar som pakhat vel khan anron tar langa Pakistan National Assembly a Pakistan Army Chief Qamar Javed chuan India capture dan tur proposal aphar niin soi ania former Indian IAF chief hian hetiang hi Pakistan hian atumani chuan Pakistan Forward Brigade te phindar vek turin India chu ain pe rengani atia asoi zelna India chu Islamabad laka action la turin ain ready renga Balakot airstrike angkhan Pakistan force te dangcha turin Indian military te hian inchet ma chaturin rilru an siam toa kanin ralring reng ani atia DNA hian antarlan danin Pakistan National Assembly a hian India nena indona anlo machonto an clear leta Kargil war chungchang thui tak ansoya heiba ka hian Balakot airstrike chungchang le Pakistan pilot India in aka hlumle aman chungchang te po an soibok he thu an soi ho chungchang a hian former IAF chief hian Pakistan atangin Jaise Mohammed Firfiak Polten India ma poilian tak anron khoya India ram in than pui boruak akal wanglai ania election azawa sarkar aim pe felvele rang takin chanle nahi pek ania Pakistan sarkar beina nilovin heng Firfiak India poi khoitu te na takin airstrike nein chuddar ania Pakistan rorel na insanga ansoi tharle awang hian Pakistan hi Firfiak te nena thokho Islamic State zinga puan mai tur ania tia hunrei lo ta chunga Firfiak ho wachudar tu pilot chuanom Abhinandan chu Firfiak te laka achet ro pui ema wangin India Independence Day a choimoina sangtar Vir Chakra lan ani atibok Pakistan nena kan inkar hi achetil tiala China nen kanin ep ang mai hian line of control a kan line ep vele mai thai ani heti lai hian US chuan China alo vau ti ti deuh rang boka The Times of India chuan voin October ni somthum chawhmadar somvel khan he thu hi antar langa India laka China chet dan chu US chuan uluk takin alo thli thlai rang to ani antia Indian and 2+2 dialogue kan nei nu atang khan Beijing expansionist agenda ram zauna ringot ngai tuana hi normal taka norkir ani thainan kando dal zeldona meeting akhan China People Liberation Army ten line of actual control dung tuana boina ansiamle Eastern Ladakh India annek boina zongjong po soi ania US chuan lungrol taka China in India acho boina hi do dal turin kanpom to ni antibok hei wang hian kan partner India laka hian har satna siam lova in hnuk kirngal turin kan dua kan bei seibok ani tiin thu chua voin khan an siam ani The Print chuan voin tlai darli vel khan China chuan Eastern Ladakh in epna tension chu tin hiam an duani ti anron tar langta line of actual control dungzia anron in chopte po in hnu dona kalpui anrem tia tank le artillery te po mun ral mongzo ka nukir antum don in antar langa Northern Bank of Pangon Soa Finger 4 po no go area puan anrem tibok Finger 4 area hian tu vevema lu phaltolo anrem ti na aniber ome mase he in hnu dona hi National News Agency te hian andulo niin alang dewa The Print hian antarlan dan chuan Beijing hian tactical advantage thatak annei phadon awangin he thil hi minsi mu ani tiin antar lang thung achan chu forward location Indian Army ten anchu asan rol hian rang takin tran mun thra zonga ronlut ngal turin China tan hian aol samjoka anin hnuk do kanga Indian Army tele tengle artillery te nu do ani vebok chuan tun thasik chungai hian forward base zonga din mun thra changin anron kirle nge yang antibok hei hi anthil tum ni point alanga mase the statement lama antarlan dan hian India hian apom pui ngal maidon lo anga External Affairs Ministry chuan thu chua siamin
diplomatic chanela in biakna nei chun jam phot ani don ti an puan thu an soya India chuan diplomatic levela thileng kim chinfel vek ani masak thainan in biakna chun jom le aniang antia military levela in biakna zongjong te soinonin in remna thar line of actual control a hian Seinfeld phot andu ni in soi ania ama po military levela in biakna an nem viawla in diplomatic levela in biakna ero a hlo chamzela tuna hian enge an don ti hriat a harsa hlea US nen India hi an thodun to wangin China po hi anem ve to ngai turangai chu ania US hian vauna an ti chuak deuh reng bok nen engpo ni se hrileng laka lo in veng phim khurula guideline zongjong zom chungin thu thar dang nen in ton le thau kan tum don nia